experience Thil ne to me hesa kana chit inni hinni tianga hesa matun online biana chimna ka sa Thil to so me ichinak Timi hinangai ma No, Shirmi ka ngai lo. I never regret. How? Why don't you regret? Explain it more to us. Okay. Kan chim lang mang mi cho experience is the best teacher. This I want to do more mistake and I want to learn from that. Bia he kan chim tika sa set pal na tampi khau kan pat lang bang ko lai sem salama kan pal mi chunga khan zeida kan chon chan lai ti mi du ke la peng ding khase me phim den ti mi cho never blame anyone in your life medang kha mo phur nak mo chet nak medang chunga khan ngei ha ma kha positive thinking optimistic ruana ase zetin da kan nei kho lai if you mean is it in dan chim this year John good people give you happiness mi chamin hani khanjan lunglom nak and the back lie bad people give you experience mi chalo min hani khanjan experience and the back lie this is chu cha chen minung tam pi chu bad experience kan ton te ka khan phundang pin kho ka kan ruwa biaruahnak nei tik zonga kan bia kan ngai hom na lo bad people mi chalo ti kan ru mi na kha kan bia kan ngai pe hom na lo seman sela minung kan nun nak a hin Thil kan chon mi tak experience ti mi bad thing in kan Thil Thalo kan ti mi chung in kan Thil he kan chon worst people give you a lesson worst people as well ma deu mi minung ha sin in zitin da kan chon ti sia chen listen Timi Thil kha hak ok kha kan chon ti ase so they ban took in best people give you memory so cha chen mi cha kan tin halai ma chon piak athiam mi kan tin halai ma an ma sin khan chen memory Thil chin ken ok lak kha kan chon so cha minung mi kan chon mi Thil hi zin ha da an se minung rang hol in kan chim ha fiang deu good people sin zon kan chong e bad people sin zon kan chong e worst person people sin zon kan chong e the best people di mi minung sin zon hen Thil kan chong dik chu cha chen minung cho kan nun na ka ni fatin kan nun na ka chong cho ma mi kan se zai Thil po e good people minung a tha mi sin long in la kan mani kan dir kam mi minung sin long in Thil kan chong lo Thil kan chon tak tak na amaru chu bad people di mi sin in hin zai da kan chon experience kan chong bad di mi Thil chalo Thil tu swal nak chon hin experience Thil kan chong e worst people di mi le worst dir hun kan phak tak tak tik a hin listen di mi kan nun nak ding cha Thil cha ti mi he kan chong mi ase chu cha chun Thil sual ka tu mi chunga hin se Thil pa ka chim sual mi chunga se kai chir lo ka ti na kha se kai chir lo nak rong chu ka po Thil kan tu mi kha thau som nak ding hu kir nak ding cha sa lo in zaitin da hi Thil in Thil cha deu kan chon kho lai ti mi kha kan lak thiam sia kan chen kan nak ding cha kan chon piak tu cha long te se chu cha chen Thil pa he to chilang mang kai tim ko he chu chu Thil chon ka du Okay you guys got it Yes.